Kardom karbiang long arat APHLC kaching hon arat atum phan jo la ke claim ke dam la ke kona adim ma pote la ke bithunga constituency along kuthi PAPS right wing along la ke itum non APHLC phan khai kaching hon mate party tum han si ke claim ke dam lo la copy pen ma pote thing pi ke flag pensi itum kaching hon nai a parliament tok lo a taxi langon lage APHLC long live jai kathar long live vote for APHLC yo lason si tok lo lage kupilma pote lage thingpia plang permanent phan jo itum party phan ke paper ta insect lap timati lasi itum dak ko thipi pane PS tum chingwai lo president secretary tum lage thingpi flag pensi bak question lo lage bak tokti aplang pensi mane tok thing color with make si pen na pen ke thing pierong long don cheponsi goyal sak lut pasensi goyal sak lut permanent phansi kam claim lo yo lang tha yo don atum ke claim ana jo ta jo itum party phan ka ching hon sang se yo lang tha yo arleng dop lang yo lan se tok thiblang tok bom la yo laga itum ko thipi long right wing long president lo to president ang than tha yo la karbiang long tum phan pachini pha Presiden lali. Oh, secretary hin bena cholo. Oh, secretary. Setari ngaplang namdam ni tum ham hojai. Hojai. Namala si yo non tok lo lang misen yo. Lang misen lo to karbiang long phan ethi ni lam than pan thata. Ni kithan je lam mangai na pun chuna lai non apor mi he jong si tum la son claim dam dunde puludang te moi phang ge kisung ko son dang ni toing la bai chi ni dei min tilasinon awar sai misen si un anun bor inang pu lu si bor in do jo la ke la pu lang tha tok bom lang puta jo puta jo ekdom yut tum si mat kabor yang selo asi karbiang long rat tum ta son thak si anutin ta kabor I kenang sot